Daj dođi mi provjeri ove koordinacije. Jebova ti, sve ja moram raditi. Da, jebali te koordinacije. Ma odi u piši, pičku, ajde. materinu. Nemoj, moramo to zove. Pa nema mjesta, bok te macu. Evo. Kaj je to neka kuća, jebati šta? Jebati to poznato. Meni isto poznato je. Jebote, pa znam gdje je to. Mzih. Moramo to istražiti, ali znaš šta nam treba? Ne. Jedan jeben plan. Trebamo ga smisliti. Da, vidiš. Prvo ćemo ga ispitat, vidi je bio taj dan, provjerit mu libi motive, možda naći koji trag usput, onda fino sjest na burek, lagano sprčit nešto i lagano nazad u stan. Da vidiš, nije loš plan. Pa je smislo kaj Popović? Pa pizda ti mate na koliko razmišljaš. Dobro, koji kurac me imaš lupa? Pa jel imaš koji plan? Imam, slušaj, sljedeći. Čekaj, ja imam isto plan, ali ajde, to ćemo prvo čuti. Pa slušaj ovako. Znači idemo na teren, idemo vidjeti ko je ta osoba, idemo ga ispitat, vidjeti možda nešto skriva, nikad ne znaš. Da, dobar plan Popović. A znaš Možda- mene je... Možda izgledaš glupo, ali neka ti se i posreći, no? Neka, da. Daj slušaj, moram ići, moram se presvući, ne moram ovakav ići na teren. Da. Jer, gledaj, ti pogledaj neki pornić, ja dotle da obući ovu uniformu za posebne potrebe. A, dobro, ajde. Ajde. Rozvaki 100 buku. O majku ti jebe. Jebi ga Popoviću, možda bude akcije. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. Pa nećeš valjda to nosit. A neću. Ajde, šta se čeka, koja pička mile mater! Idem. Bek ti mater! Idem. Ajmo. Šta će? Idemo Popoviću, jebote ovaj Šeširić, jebote uništavim moju seksi frizuricu. Jebote koje su to muke, a? A nisu muke, ja to sa zadovoljstvo radim, znaš. Meni ti je čok ono do Ibera, znaš. Je, a? A je, ali znaš, nije da uživam, ali znaš on king. Pa da, ono... Malo, da, znaš, da, ono, da. adrenalina ima. Ima znaš. malo, Ti malo sad sam kad kreneš- osjetio ono šmek ono. Da, ono baš u zraku ti onak, Je. kad mi taj rješavamo zločinjake, neki seksualni, kojiš baš osjetiš u zraku prčetinu. Je. I to meni je ono dobro kuš. I tebi isto je sigurno da ti akcije nisi vidio jebi ga već godinama. Ima 100 godina. Jebote sam ugasio pečnicu doma je. O majku ti jebe. Pa idemo. Slušaj, ovako ćemo. Ti budi gutka, kad ću biti betka. Može. Dok ova pička dođe pripremi se malo.
Ja ću prvi govoriti. Kaj, pa ja ću jebem ti mater, ko će drugi? Ja ću prvi, nemoj A jebat. jebote pa... Dobar dan, izvolite. Dobar dan, gospodin. Šta dobar dan pička ti materna narkomanska? Drži me, drži me! Dobro, debilu, daj smiri se, tek smo još... Joj, dobro, jebem ti. Samo polako, smiri se. Nego, gospodin, možete mi reći di ste bili ovdje? Di si bio 91. Di si To- bio? Debilu, to je prekjučer bilo. Daj, urazumi se. Molim vas, gospodine, nemojte zamjeriti mom kolegi, fali mu željeza u krvi. Možemo li molim vas ući kod vas, da vas ispitamo? Da, samo izvolite. Hvala. Ajde. Izvolite, sjednite. Hvala vam. Gospodine, možete nam reći di ste bili u petak oko ponoći negdje? U petak bio sam na parku sa ekipom. A ne bi zvao? Aha, a možete mi reći jel bilo... Ne, pomozi nam. Jel bilo puno pički? A ne, pički jeboga ti. A jel može ko to potvrditi? Pa, jedino može moja cura. Bilo je puno ekipe. Aha. Cura. A kak, jel ima podatak o toj curi, gdje je ta cura? Ona je van države. Van država? Van države, a? A kak se ona zove kad je van države, a? Pa, zove se Spomenik. Ja spominjem. Ne znam. Ne znam kog ti tu jebeše. Kaj onda, šefe, da mu vjerujem? Finish him. Fatality.